Здраво, другарчиня! Второ видео! Истата гардероба, истата капа, истиот саат и ќе скршив. Ке требаш после ме купувате нов. Много прашава шо саат е, поема немам брат. Зелена боја е, тоа ми се свие, кога ќе дома Македонија ќе видите. И така. Уште дашко го дрив. Значи, другари, овака, без паника, брат, без паника ви кажав, брат, дай малко да одеме и да ме блокират моменталната ситуација во Македонија. Само тоа кафе у шиши треба да почнете да пиете. Тоа е моменталната ситуација во Македонија. Другари, моменталната ситуација у Америка, че биткоин си е пана 118.000, етериум на 4100, не знам брат. Паднало, умреле, загинале, брат. Абе, другарчиња. Етериум пред една година беше $2384. Не? Шо лупам ја? $1472. И како е брат сте на загуба, брат? Не можем такви луѓе, кои ми рече леле брат на загуба си. Меме, братчу, нашата група нема. Како си на загуба 1472? Виж, не ми е јасно, брат. Кардано, брат на загуба сум. Брат на $3. Правивте ли корекција на кога беше 0? Не, брат, чекай. Какви е? Овие Coinbase ми идат, ја по Coinbase, CoinMarketCap ми идат на нерви. На нерви, брат, че не покажуват, брат, че како шо треба. Оп. Нема покажува како шо треба. Знаете, брат, че дека не покажуват. 0.23. 0.65. Страшен пад, брат. На 0.23 паднал. Бујрум, дай да видиме кога купивте ли го? Не. На колко купивте? Но ја до сега видов некои души на 0.52 успеле да купат. Ние ден не видов. Пишете коментари кој го е купил на најниско, да речеме. И на која берза? А па ако бидете по-добри, попратете и трансакција, да видиме на која берза сте купили 0.23. Шо ја не верувам сите берзи беа shutdown. То наплив толку луѓе сакаат да улезат да пазаруват, што берзите shutdown. Кај мене, другарчиња, ако нешто не ви е јасно, нема да верувате, постоја тај YouTube канал што не сте го разлистале. YouTube канал не почнува да се гледа од озгоре надоле. YouTube канало почнува да се гледа пред 4 години. Што кажав ја лопнав, како заев. YouTube канало не знам што кажав ствари. YouTube канало не почнува да се гледа од озгоре надоле. YouTube канало почнува да се гледа од оздоле нагоре, брат, македонски се го забрев. И тука ќе видите кој сум ви кажал, нормално е крипто да падне 99%, нормално е да има драма, нормално е да има манипулација. Не знам зашо многу луѓе се ово, кажи го, изненадени. Што сте изненадени, брат? Крипто, брат, прво нешто правило на крипто, треба да знаете дека треба тие пари што ќе ги ставите, треба да се на технологија, посебно биткоин, етериум, кардано, па 10% да се фантазирате за другите работи. Разбирате? И крипто нема, брат, ќе чекам да падне, брат, ќе чекам. Нема, брат. Имаш, доеш до лош изразум, ја не сум финансски советник. Имаш тај месец пари за кафенце, за цигаренца, за глупости, за коцка, си викаш, брат, чекай, брат, и без тоа уништам си фамилијата и здравието. Дај тај месец ќе си купам. Дај тај недела ќе си купам. Кратам од глупостите, кратам од фантазиите. Дај ги си купам. И, братче, како ќе изгубите работа? Како, брат, не може да разберам. Не може да разберам луѓе у паника, брат, што има се уште. Ако сте у паника, другари, ако имате слаби нерви, живци или како да се викаш, и македонски се го забрев, ќе дојдете у академијата, кешче, и поради тај кеш што ќе го дадете у академијата, си подпишете договор, верувајте дека ќе видите друг човек. Не за тоа што ми давате кеш на мене, кога ќе ми треба вашиот кеш. Ја тај кеш ќе го уложам, па ќе видам што ќе направам. Може после да ме наградам двојно тројно. Ќе видиме. Ако се покажам добро, нема да се трудам да експериментирам со глупости, ама дека знаете, доаѓате да речеме у крипто револуција академија. Да речеме става $1,000 на година. Про крипто академија, про надгледување портфолио, про да не си изгубите парите, на оваков пат да испаничите. Значи, вие €1000 сте дадели, а гледај колку сте заштедили. Да не си продадете портфолиото. Некој малко купил 200 или 20 или... Овај пат бев добар
що на повечето ще ги знам големи играчи у поръките, леле брат, да продавам ли? Отстои ли портфолиото ми от дупката, да продавам ли и тия пари да ги спасам? Другари, що ви кажа? Няма да продавате, брат. Няма да продавате, от технология сте купили. Няма що да продавате. И ако проблема на македончето все още е да купува кога, какво? Ки си ги изгледате, видите, ки видите, що сбора. Само ки внимавате, некои от коините се сменете. Значи няма да лупате да купувате коини, що виж се експайрат. Значи шо е мобета, другари? Доларо и еврото не иде. Тук само много ме нервира брато, трябвало да додаде Cardano. Али я го додавам. Cardano. Значи биткоин, Ethereum, Cardano, Solana, BNB. Другари, то сум я. Само шо, нямам сега мързаме да правям тия ай, май, гущер. Ставете, не съм мачка, гущер съм. Ето е това. Другари, ако мислите дека крипто нема надеж, бракета, ако бия пълноглавци, ово е Сизи, креатора на Binance, ово е Витали на Ethereum. Бракета нема леп да ядат, що се вика, гледай ги тук какво се седнале. Другарчинята, кога верува о крипто, сити и се смее. Денеска е билионер, ова не го знам, другия е исто билионер и брат, с първите трилионери ще станат после, овай каже го, Елон Маск, ке видят овие от крипто. И тия бракета Витали, какво бе бракета, много тежко има тия на Джимини бракета, не ме текнува брат, Винкулос некако, не знам какво бе, знаете тия 20 близнаците ще имат, Джимини берзата ще имат, защото никой ще не пропадна. Другарчиня, гледайте сликата си я, урамете от позади, си я ставете у детската соба, ще викат. Другар 50 годишен брат, дека се е те, от детската соба, викам брат. Та, детската е мистерия. Ово не е точно. Много луги ме прашава. Брат, шо мислиш, ово точно ли? Не. Не, другаре, ово е приказни за мали деца. Кине има за пленето чуда от биткоин, замислете си да продаде. Може да е продадела и да купи на дипо. Ама да продаде биткоин, сега не ме зафръквайте, Кина е Star Trek, Star Wars, више от технология, погледнете 40% от населението, средна класа се го направя. Да, яделе кучиня, животни си, ама брат, ние ядеме свини, крави, кокошки, там, брат, това е терено, това ядат. Яделе инсекти, брат. То е терено, това ядат. Ама денеска шо правят? Star Trek, Македония шо ядеме ние? Кебапи и плескавици, патища, държава, здравство, се. Друге. Авионски билет? Нема визи више за Кина, ако не слажам. Мислям да ги тръгнава. Авионски билет? Идете у Кина. Много работа ки научите. Много луги ми са интересни. Леле, брат, нон-стоп форсираш Кина и Русия, шо не отидеш там? Явете се у македонската амбасада, не ми дават документ за да си дом. 3 месеца, 4 поминава. Пред то за ковидо вакцина трябвало, вода трябва. Шо съм я, брат? Че айде да се нарокам 3 вакцини, за да дойда в Македония, така ли? После това драмата си не ми дава такова. Що да направим? Homeland Security не може да изваде документация да си дойда в Македония, па шо съм я? Дойди си, ки си дойдем, брат. Си дойдем, правиме криптоакадемия и правиме гейминг. Кажавки си дойдем, то не е дека я не искам да си дойдем. Забранено ми е да пътувам с воз, забранено ми е да пътувам с авион, забранено ми е да пътувам с автобус. Со шо да идам да извадам пасош? Да изрентам кола и да му лапсат от друга държава. Значи чекам, брат, апликация, скинерав се, кажа, ало, дечки, аз съм с Overstate виза, тук съм више 12 години, 13 години, проверете, zero crime, zero ticket, нито един проблем, нито една тепачка, нищо, фино, пощено, плакам си, кеш нямам луди суми, all in съм у крипто, съм банкрот, нямам пари, банкрот сум, другари, блокчейн, нямам. Все съм у гейминг, уложив за Македония, 150 луги да геймат, да се живи здрави, да правят $500 и шо биде? Викам не играят, тая вика Господа ти е на помощ и там ли вика ги си дойдеш? Че викам дека дома, мора да ги оправям. Разбираш, кажав си точно шо е какво е, дечки аз съм още дома. Сръбите и други балканци и други европяни оствари се у затвор, за това шо не се приявия за self-deportation на тази апликация. Заплени и куки, коли, камиони, банкови сметки, дома се ще имат по тия куки, тия газдата. Няма да те ги вземат американците тия, брат, ще си купил работи. Шо ренташ? Ки ти ги фърлят. Вероятно нямат никой американец газда,
лендлорд, може някой балканец да се полакоме да ги продава. Ние другите, всеки ви стават ги тук на пред улицата, я не знам по-напред имам в тия видеята, ще ги снимам в комедията. Сега да излегнете има кревети, велосипеди, мотори, разни комоди, кревети, чуда, масички, телевизори, све остават американците, брат. Безплатно да дойдете да си го вземете. И то от добър квалитет, изчистено, направено, ставено предово. Ки го стават, брат, и това е. Луге, ако сте балканци и гледате на во, пишете се за self-deportation. Тия филмови, дека Трамп ке престане за какво каже го, дека ке престане, дори крипто ще имате, може да ви го запленат, ако каже го, ви найдат дома, такво каже го адресата. Значи гледайте, луги, да се пишете за self-deportation и да си дойдете там по Балкано и там да си живеете. 12 години, 13 години сборам. Со причина съм криран от Господ и тук го сборам си да ми се смея. Луги ке дойде вай ден, на сръбската телевизия кажа, звони ми тая една от номинарките от преходната телевизия, ще трябва да гостувам, вика, леле брат, господине Гущеров, вика, какво вика ви работи ги, вика, предвидовте? Викам, нищо не съм предвидал. Пишува на теория на заговор. Вика, тебе защо те фаная така? Че фанаваме за това, защото нямам кеш. Нямам кеш, аз съм all in крипто. Нямам кеш. Това е факт, брат, мен не ме срам. Нямам кеш, брат. all in. И да, научил съм лекцията, трябва да се чува кеш. Нямам кеш, брат. Нямам кеш за експерименти да си правям, чекам държавата да им ще ги каже. Това е. Мобето е, това беше поръката, чисто да кажем за балканците, пишете се за self-deportation. Трамп е уши 4 години на власт. Няма да престане с депортации. Кевеловат у компаниите, у камиони, на станиците, да се мерят камионите и улиците ще ги биколете. Ве знаят да знаят тия инсайдерски информации. Уличките ще ги биколете тия станици и там кевеловат балканци, македонци, сръби, бугари, сите братски народи, шо демек словенски, не сте словенски, пайонци сте. 16 премия, гледайте, братче, да си пишете self-deportation. Освен, ако стварно не сте залюбени, да се жените и да сте сигурни со кой сте се жениле, за да се гоните за документи, ама много строго ке биде, другари. Верувайте дека ке биде пута 5000 пати по-строго от што е било. Значи Fear Index, другари, значи all in. Продаваш кафе, шекер, комшията го продаваш и купуваш. Леле, забрав да го изгаси семейството, умре от живода. Другари, моментално от тази ситуация сме, ама верувайте дека ќе правим обед за неколко месеци. Я ви кажав, луѓе, можно е драма. Шо кажав? Януари, април 2026. Сите шо ми вика, брат, ке има брз бул маркет, тоа е и тоа е. Другари, не ви гледам коментари. Един дечко беше пишал коментар, са па забрев да го отворам, беше пишал дека не верувал дека ке ово каже го, дека ке има бул маркет, да се надеям другар дека си продадел совете, taj големиот текст што го беше напишал и одоздолу што ми напишал важи. Ја му кажав, ке има бул маркет и ке дојдеш у крипто академијата, кој си долу Македонија, затоа што ме не ми интересираат овие падови. Ово е нормално, Америка, Кина, нормално е. Мене ме интересира бул маркет. Ја не сум трейдер или леверидж да играам за да би какво каже го, за да би паничил, брат. Ја ми е криво што никој се не смеам дом на работа. Мен не ме срам после 4 години да се врна на работа. Немам кеш, сакав да отидам на работа констракшн и тамо највише се прават пари. Тука комшиката изпуштив проект за куќата, со тие комшиите исто сака да ме викнат, не ме викнаа. Со еден друг дечко од Тракиец исто не ме викна. 100-200 илјади да земев, сите другари планирав да ги снимам како ги ставам на овај пат. И го кажав на тие луѓе што ме познаваат. Леле брат, ако земам 100-200 илјади, не ме срам што сум криптомилионера, немам жета банка, немам кеш, се сам all in у гейминг. Сакав да викам да идам да работам, за да земам и ќе ви снимав како работам. Немам ја ово каже, криптомилионер сам, нема да имам на работа. Брат, за такви проекти со куки тука 100-200 бона за една година, 200 бона последно може да се земат. All in, ки иде сега и замисли другари колку парички направив. И ки ви снимав се друга, ако седнам на компјутерот, брат, златото литнало, значи следно е биткоин. Секој што тоа така. Шо ќе направив? Брат, ќе седнев уживо, планирав да направам тие што ме знаат, може да потврдат. Планирав уживо да седнам, како земам плата од Construction, од тие проектите, седнувам и правам портфолија, купувам биткоин, етириум и кардано и да ги флипаме. Ама брат, немам среќа. Трамчу, иако најголема иако каже го, па сега 15 минути помина.
уши 2-3 минути. И ако брат, то е. Знаеш, що ќе направя, брато, ако ме слушате, 30% биткоин, 30% етериум, 30% кардано, другари, гледате, това чудо държи. 10% BNB, другари, на колко е? На 1100. Колко падна, брат? Беше 400-500 долари. Солана беше, колко? 8 долари ли беше най-ниско или 3? Не. 8 долари мисля дека беше, ако не се лъжа. Мислям, ясно съм го видял, беше 8 долари. Ripple, другаро да го поздравям, ке го минало Ethereum. Брат, разбирам дека си фан на Ripple, ама брат, ке те молам, припреме там, ще се кладиме на шо беше на вечера, на пивце, да долу Македония и ждрингец. Само македонско пиво, брат, признава. Странски, више ми е преко тук. Македонски вино и македонско пиво ке се пие по едночко. Не съм я тук си пиянчев. Едно пиво частите и едно винце чаш. Разбираш, това е. By the Deep, у Македония е тази ситуацията. Разбираме, другари, ама пиете кафе, пушите цигари, имате за спортска, имате за кладилница, имате за рулети, барбут, имате за непотребни гардероби. Милионерите у Америка, я един Шовидов, 3 дена тръчи устата майчка. Викам, брат, what the fuck, викам, знам го дека е милионер, човеко. Викам, ке опрашам, викам, па ще всяка нека. Викам, брат, чисто да те прашам, викам, 3 дена с устата майца, викам, шо е финтата? Вика, другар, вика, и аз, вика, я перам всеки ден вика, и това е. Вика, да, и аз така пущам, вика, пералната, вика, и за една майчка троши во, вика, на месечно ниво колко пъти я перам и си купам нова, ама защо да купувам, вика, си износам вика, шо трябва, вика, да се фалам ли с опарите, вика, да му тепа некой ово. Викам, брат, викам, милионер, брат, и викам, шо правиш с опарите, вика, купувам, вика. Купувам крипто, вика, купувам акции, вика, сякам да стана милиардер. И викам, брат, много, викам, си скратил, бе, брат. Да, викам, ядам, пиям. Викам, скратил съм гардероба, не взимам всекой детста, вика, няма нов телефон. Кажал съм и, луги, ки купувате крипто, ки правите портфолио. Значи, пази, американците имат вместо всека година ново телефонче, или на 2 какво излава, вика, ки купиме, какво? Наместо гардероба, учат ги да улагат крипто и акции. Мал дел и злато, да почнуват американците най-скръвно. Старите над 50 години още се държат у злато. Младите луѓе више почнуват у крипто. Почнуват сериозно долагат у крипто. Трамп е много сериозен председател, който ще много почна от най-омразен, остана на уйде у най-умилен и то го погодив, сте сведоци. Проблема на американците още, шо не знам защо, брат. Добро, пропагандата е много голема от криптогейминг. По криптогейминг, у обичния гейминг. И тия Call of Duty, Black Ops, стварно са яки, брат. Графика, интересно, на чат се цело време сборат, додека ние нямаме още чат на Star Atlas и ги разбирам защо са още, ама айде да се 2300 мора да дойдат. 2027-2300 мора да дойдат. Пошо до 2300 Star Atlas подсачената и тръките, са мапите не са готови, ама ќе биде интересно. А ако нас не е интересно да играем по 6-та, аз со моето Commodore ми е интересно, брат, мислам дека ќе е интересно и на нив. Моментално един другар от Азия вика, како е, брат, вика, будам се, вика, и шо да видам. Че да видам дали имаше музика. Страшна работа, плюс и да ви кажем, Америка, ако ки мереш приятелите, да, на кампинг. Другар, три сериозен ли се, шикала, ще у Америка. У Америка, другари, не сте видели таква дивина. Замислете си, шума 10 пъти по-голема от Македония, без цивилизация. И вика, ой, ки ми вика на нито мобилен работе, нито интернет, вика, ой, ки ми вика на, какво каже го, на кампинг. Чекай бе, на Осогово, брат, на Осогово има и на Плачкица по-як интернет има от Америка, брат. Че каков кампинг викам да я види, нормални сте, брат. Ще това се чека. Исто како кинеи сте денеска. Другари, и аз се извинявам дека октомвър... Леле, беше много яко, брат. Ама кой е, брато? Simpsons. Брато ги гага, не дека е сега за крипто, ама другари, буквално моменталната ситуация сме ова.
Ама не се сикирайте, не се плашете, 13 години съм, 3 пъти мислям дека имам на чека ново какво нещо да видам. Еднаш ка станав, мислям дека срци в удар ке добиев, и ако знаев шо е какво е, другаро Иван вика сега брат взимам пиштоло, вика като теб, вика ако не се поправя. Викам брат, че сите пари шо ги имаш шолдин, тогава не ме послуша, сега беше милиардер. Викам продавай куките, купувай, сеята и шанста. Тогава биткоин беше паднал на... Аз само ще дойдов тук, само ще промовира в криптово, но биткоин беше седнал на $3000, брат. А ако не се лажем, от 8000 или така нещо беше, на 3000 падна, или от 12 или... 8000 така нещо не се секявам, на старите видео има, падна на 3000. Ethereum от 1000 и нещо ли беше, или 800-900 падна на... Пана 200 ли беше, или на 90 не се секявам. Кардано беше, Кардано не се секявам, Кардано мислям дека не е пагял толкова много, за да може да го купат. А не! Кардано се онаде на 0,03 центи. Да, на 3 центи отиде. Никой брат не ке пари да ми дай на заем. Некой знаеш как викат, брат, Америка. Каква Америка, брат? Аз съм цел живот на заем, брат, пари. Нищо не съм можел да тръгнам. Не може да се отделям от квалитет. Мене ме страна искрено да ядам другари GMO. И да ги пиям тия пива со коров сироп и со се. И аз съм другари 75 кила, 76 кила на 1,73 м. Най-вече съм идел, беше 85-86, разбираше тука, ама мускулеста маса. Да, гуша имам секој, затоа што у войската имав тока врат от тия вежбите и тоа ми останава. Значи таа гуша от секој ми останава. Тука, пошто немам такви специални вежби да правам така, значи кога се напунам оно кажи го, стварно гуша пуштам. Пошто имав голема мускулатура и сега не ги правам тия вежби за врат и тоа кожата нема шо да изпуне. Разбираш, нема я таа мускулатура. Што спремам зло армијата, нели, ако се тепаш, ако те пробат да ти направат нещо. Тоа е најбитно тука, брат. На Волко знаете шо му е врат, што брат не е ава тука. Тука, брат, кокав си ушијата, тоа е зависи, ама тоа ми остана од здраве у Македонија, ќе го надеме. Другари, мобето е, уште 3 минути, мобето е, другари, Трамчо, шо кажав, е непредвидлив политичар. Така ли? Кажав, непредвидлив политичар, ки има драми, много големи драми. Тие шо фантазиравте, голем булмаркет, краток булмаркет, уствари, голем, ама краток, дека се другари, не ме гледам у коментари да пишете, браво бе, погоди. Браво бе, погоди, повече им пишат, брат, шо не кажа, ако толкова знаеш да продаваме. А не съм трейдер, брат. Защо да продаваме? Не съм трейдер, шо ќе продаваш? Я не планирам да продавам. Я сакам да продавам гейминг, не ме слушат гейминг, мене ми е... Сакам да продавам гейминг. Star Atlas, Illuvium, Big Time, Gala, да Sandbox исто ќе правя подсачена интересна со Терминатор, ќе видиме шо ќе биде. 50% от тим го изпуштиме, ама сега ќе правят подсачени и други игри, награди, airdropи, мердропи. Сакам целиот гейминг да го продавам. Освен земјата и... Мислам земја немам... Мислам имам земја, ама не е тај тип на земја, ама Sage Labs бродовите, флотата не планирам да продавам, ама планирам DAO Полисо да го продавам. Атласо планирам да го изигравам, DAO Полисо планирам да го продавам, па да чекам да падне, па да видам да го купам. Разбирате ли? Ама Атласо, тај цели големиот дел ќе го игравам, а тај што го имам заклучено 570 пола милион, тај нема да го продава. Тај ако може да го извадам да го изигравам, ќе го изигравам. Ама тия 570 хиляди морам да ги држам тука дека беше, да ги држам портфолиото и ми намалуват, гледате ли? Ако може да ги продавам да направам 5 милиона и 600 хиляди Атлас, то ќе биде супер, ќе ми намалуват, гледате, на 45% и на 3.3, 3.30 и на 1.10. Тоа ако успеам да го направам, сум перфектен. Ама ако не, ќе видиме. Другари, без паника, моментално ја бев овоа, сега сам тоа. Може да е и полошо тоа со велосипед. Значи, ние сме другари, овие дечки, значи нема шо да се плашите, брат. Ние не сме усток, то усток е много зафркна на travata, може и по баги време да се држи. Мада Трамп нема да го дозволи тоа да знаете, леали 42 секунди. Трамп нема да го дозволи ово чудо, че да направим принтскрин, насловната трябва да биде таа. Трамп нема да го дозволи ово да знаете, другари. Че може да биде и 30 минути видео, ако гледате, брат, сега е много битно да гледате, сега да ви описменам. Не може упораки, брат, нямам време да гледам, ке најдете, брат, возиш ли колото до работа, ке пуштиш, ке ми слушаш, не може да ме гледаш. После ке ги извърташ ликичките, ама другари, разликата меѓу сток и крипто, акциите е шо минус 25%, тамо е сериозна работа, брат. Тамо, братче, е сериозна работа и може да биде много зафркнато.
Затоа што там може, зависи, Трамп нема да дозволи, Трамп другари ќе има голем бул маркет и од двете, мислам, после овај голем бул маркет, другари да знаете, гледајте да кеширате, да шо планирате да чувате кеш, следува уште по-лошо од 2008 година од таа криза. Пошто Трампчо ќе нарока, ќе спасува, планира сериозен рестарт да направи. Тие што сте стоки и у крипто, многу внимавајте, гледајте да кеширате на добри цени и да чувате кеш, многу добар кеш да чувате, пошто не за стоки, со стоки ќе се видите со Иван, ќе се запишете на школа, ќе ве научи како да правите, а кај мене у крипто академијата, еве кај Иван исто стави нови видеа што дечките неговите прават доста големи проценти, Иван на сапорт. Много ми интересно, сапорт не ми излава, знам дека прават уште проекти, ама не ми излава на Инстаграм, што значи ги саботират дечките. Гледајте да дадете поддршка на сапорт, уште дечките се повеќе ангажират од државата. И гледајте кај Иван да разгледате, има некоја наградна игра сега ќе дава стоки и гледајте да научите нешто, там не може да изгубите. Може да изгубите, нели, трейд, да, ама добивката кај Иван е плаќате, типо ви има сомелено на македонски, учиве и кажи го учиве и имате искуство. Значи не е исто да сеете на YouTube на англиски и не е исто брат Иване уживо там проба, изкусила, изгубила, победила и направила и толку пари. Мора да може нешто да ве научи, брат. И ја планирам да имам брат од Иван да видам што е направил. Ја не сум толку. Ја пратам ово што се дешава. Нонстоп му отварам и му сум групата. Инвестирам, мислам дека му се викаше на Инстаграм. Кој се викаше на Инстаграм? Чекај да видиме. На Инстаграм му се викаше... Не би инвестира сега ми е брат од ово. Да, инвестирање. Инвестирање на групата, не знам дали може секој да упадне. На инвестирање кај Иван Ивановски, другари, упаднете и дечкото дава информации. Ја не сум скаран со Иван, сега нема време дечкото да ми пише, здраве, ќе се дружиме во Македонија. Не знам, може се налутило ти спомнав костуми, мустуми, да не ама Иван е фаца, Иван шо е да облече му стоја. На брато му бе спомнал да не се облачо криптото, Томи. Костуми, ама брато е фаца, брат, гледам го. Нешто не ми излава на YouTube. Томи со крипто, да се надевам дека ќе продолжи да прави, беше почнал многу добри видеа да прави. Да се надевам дека ќе продолжи да прави, нешто не ми излава. Другари, моментално сме оваа ситуација. Брат, гледаш ли фундаментал, гледаш ли техника на анализи, гледаш ли братче трейдинг, гледаш ли, брат, нема, гледаш ли оно, те да го брато, еден твит, шо ви кажат, Трамп пале, Трамп гасе, Трамп е, овие ми пишуват опораки, брат, шо е тај Трамп, те шо е, еден твит, некој паднава по 90%, еден братче твит, брато го следе Wall Street и цела заедница, најголемите китови, најмокните луѓе, братче, следат Трамп, шо ќе кажеш. Јас шо ви зборев со години, луѓе на Твитер, Трамп што гледајте шо кажува. Ако трейдате, брати, прво нешто кога ќе стане сабале, треба да отвориш да видиш Трамп што збори. Треба да видиш сите тие неговите там што се изберени на пресконференции, они што зборат, бе, брат. Каква техничка анализа, какви глупости, брат. Каква техничка анализа, брат. Трамп што каже тоа е у Америка. Јас шо ви кажав? У видеото што некаде го гледате, што 5 милиона, 7 милиона го гледа уживо на телевизија, а на YouTube там е 2-3 да го гледале од цел Балкан. Мислам, до душа сега тие не може да се плачам од тие више го изгледаа на телевизија, сега пада го гледат на YouTube, ама македонци сум сигурен, брат, дека не се огледале на Happy TV. Само 2000 македонци, тие може сум сигурен дека 1900 се македонци, дали си 100 едва и балканци. Треба баш да ги прашам кога идам у Србија на Happy TV, на Добро јутро Србијо. Ме викат секој вторник и среда ли беше или четврток по 20 минути ќе ми дадат, там планирам да се појавам за крипто и по така Балкана да чуе за крипто. Пошо истражувам илири, траки, епирци, македонци, тоа се 4 од 16 племиња, братски народ, тоа у историјата сме си вадили очи за тоа што хазари се биле на чело. Секош никош Срби и Илири не се биле на чело, никош бугари траки не се биле на чело на државата, никош македонци не се биле на чело на државата, да знаете, хазари од длабока држава не карат, не онадуват. Ја на тај народ планирам да му помогнам. Иста ДНК е, низ историјата се е дешило многу зулуми, али под команда на несрпска ДНК, не бугарска ДНК и на немакедонска ДНК кои што се ве управуваат.
Така да нема шо да се лутите, брат. Ке одеш на Сърбия, ке гостуваш или Бугария. Брат, нема шо да се лутите. Тракийци, илири, македонци, ист народ сме. Сите кралеви, принциви, ко се скарале, се бегале у Илирия, са ги чувале да не се потепат. И после са ги донастале на власт у Македония. Ако илирите не се исто племе от пайонците, ако не сме иста ДНК, уствари не е исто племе, не е иста ДНК, няма да чуват македонски принциви 2000 години у капгите там. Така да, другари, ке направям, стигна ми нова мапа ми стигна за Мистерия канало, да се надявам митология и от стеблото на Александър Македонски на фамилията. Планирам да го донесам в Македония. Нека ме прашава дали на маечка ги го изпечатам. Да, на маечка, ама ке го брендирам да не може никой да ми го копира. Ке си го изпечатам на маечка и ке ги продавам тия маечки. Пошто македонецо, кога ке го купе, вировайте дека много повише го цене. Са да, ке давам и гратиси на некои, што заслужуват, што дават подршка. Ама вировайте, ако купите, много повише ке го цените. Това съм го приметил към македонцето. 12 години не ценете без пари. Другари, моментално, към мене, компютър е така, умрех от чешко, леле климата забрив да изгасам. Тука е Сибир моментално. Сибир. Ако съм на куси ръкави, затова ще седам тук позади мене, това ще дува и за това. Ще 3 минути. Другари, Банков Раша. То от вчера. Дека ми се другите обяви, бе. Това. Не, мене ми се много интересно вие. Леле. Да! Не, чекай да изключи музиката, ти няма да ме рокнат бан. Другари, некой, ако е изгубил пари на маме, ако е изгубил пари на, изгубил да е дип, много голем на портфолиото, 99% от дупката, не дай Боже да се фърляте от терасата, не дай Боже да се самоубиете, не дай Боже да се отепате. Луги пари се правят, работи се, и аз съм банкротирал 3 пъти в моя живот, що се вика Америка, пари съм взимал на заем, няма тук срамно. Значи, и аз богат съм станал от пари на заем, никой не съм можел от парите в Америка, що мислят дека се взима. Я не съм амерички грегянин, ово за пръв път толкова много литна платите големи, що за пръв път трябваше да отидам на работа да вземам 100-200 хиляди со construction. Яка сериозна плата, Трамчо забрани. Дойдеме на работа. Гледате ли, пише новина да не може да направим в Америка таква голема пара. Така, другари, имате две раци, две нози, киете ки поработите, нем да се посегнете по живота, да се глупирате, другари. Ако некои нещо е ептено криза, пишете ми, не дека имам пари да ви дам на заем. Тук явете ми се, пишете ми, ки ви се явам, ки ви обяснам, нема. Или ако сте ептен заглавили со портфолиото, да видиме, не е проблем, без пари. Ки ви се явам, ки ви обяснам шо да купите, за да си извадете, ако ептенство маме от дупката и нем да си посегнете по живота, да се глупирате, нещо да направите някаква глупост. Нормално у крипто, разбирате ли, сел мамето, да, много заебана работа е. Ама ако имате голем сериозен проблем да сте all-in у маме, и ако аз не кажувам за маме, другари, пишете ми слободно, ки ви се явам, ки ви обяснам за портфолиото, како да пробвам да ви извадам от дупката, не дай Боже луѓе да направите някаква глупост да посегнете по пари се правят, така да нормално у крипто да има какви драми и ки идете на работа, ки вземете ли заем от баба, дедо, от дома, ки кажете ситуацията каква е, ама овај пат купете биткоин, Ethereum, Cardano, BNB, купете технология. Доставете тия луги маме. Много македонци изгорело мамето. Затоа шо они без то паднало мамето, 90%, и продава да спасиле. Абе, другари, чекайте, bull market иде. По-добро чекайте това, ако е паднало 90%, коя е логиката да продавате, бе, брат? Да спасили и това шо било. Нема шо да спасувате. Чекайте, bull market по-добро да има и да изчуре нон-стоп тай, кажи го, и да изчуре комплетно тай маме коин. По-добре е да чекате, да видите и ги си купите за колко пари, например за $1000 сте купили маме, по-добро да вземете да найдете $1000 не от лихвари, от такви работи, да вземете от дома, от луѓето, да ги обясните на родителите шо е. Разбирате дека сте депресиран по стрес и да ви дават пари и да ви направим портфолио, за да си извадите от дупката, брат. Така да, другари, чао и гледайте ги тия видеа, споделете ги, бе, другари, на тая Фейсбук, бе, брат.
Нема да стана милионер от ово, бе, другаре, бе. Нема да стана милионер, бе, брат. Дека беше? Нема, бе, другар, да стана милионер, бе. $19 за 28 дена, бе, брат. 19 и си, брат. Милиони ли правиш, вика, дай назаем пари. Какви милиони? 19, не може да си избивам опремата тук, що съм я купил, бе, брат. $4500 компютър, брат. Камера и лядо, рефлектори, чуда. Не може да си избивам парите, другари, от опремата, що съм я уложил. 4 години бях под блок. Пари нямам компютър да си купам, сега да играем в каквото. Тук в Америка ти няма да може да си го донесем. Дори в Македония, ако идвам, трябва да си купам компютър, за да переме Star Atlas да играем. Днеска имаше голема драма на Discord, сега не може да ви покажа. Там ни кука ово, що да кажем. Тие, що сте геймери, проверете, що съм обявил на криптореволюция, че да паузирам само. Другари, стопирав на бързина, защото не знам защо ми се беше изгубил линко. Значи тия други, що разбират гейминг, другари, проверете, ки има награди, ки има Double XP Weekend за Inc. Значи за 100 experience, мислям дека дават по 2 Inc. Упаднете, дека беше, вие се паднани на $2.30, страшна шанса да си купите по едно карактерче. И другари, дека иде. Другари, ки има награди, мамбе, брат, Double XP Weekend, октомври 24 до октомври 26, Double XP е новембър 28 до 30, десембър 26-28, януари 23-25, февруари. Значи ки има Double XP, ке се пукаме и ке взием Inc. Та Inc, другари, още не се знае, брат, сега вика в кестия видео живо какво купувам на 15, некой ми го купил. Гледа ли, другари, за вас ще правя? На 15 имаше по едно парче, продаваш някой и взем, вие китови да го купили. И сега ставили на 23. Аз се надявам дека някой от македонците го купил. Ако гледа видеото да пише дали македонец ги купи тия. Не е фер. Че да видим, ама това по-ново падна. Че да видим 352 по 23.67 е 8331 Атлас. Я го сметам Я го сметам, чекай на локо се върне. На 0.06 ли беше? 3.06 и помня, бе, не съм устрел. По 0.006 $49, другари. Значи типо е играл Тай е играл един месец, да речем, да ги направи тия. За един месец и дава $49. Епа, брат, какво е игра друга? Не ли вие си чекате ово на Bull Market, да го продавате на тази сума? Не на ова, значи, другари, може да правите $50 на месец от Star Atlas. Ако ги чекате да дойде на нормалната сума. Па да не фантазирам за нагоре, ако отиде на лудите суми Atlas. Другари, дека беше? Амам бе? 30,000 in rewards. Колко идва в я минути, бе, брат? 38. Да се надявам дека ги гледате. Другари, 30,000 in rewards, monthly Discord ки има. И на Discord трябва тамо да има, ама на Discord много да внимавате. Много да внимавате на Discord, другари, що правят. Ако нещо не ви ясно, порно пишете. Ке трябва да направим видео плюс. Другари, гледайки има карти, бродови, екипаж, гледай колко награди има. Гледай. Ке направим едно кратко видео за ово. Чао, другари, и нем да забравяте, другари, нищо страшно. Нищо страшно и не забравете да сменяте непотребните работи и щетните навики, да ги сменяте за крипто. Другари, Bull Market ке има. Тия мобети дали ке падне сега понеделник, кога ке се отворили берзи мерзи, крипто е отворен, другари, и сабота недела. До тия ще не знаете, иначе Wall Street е затворен сабота и недела. Разбирате ли? И дори от понеделник до петък, после там колко беше часо не работе. Крипто, сабота и недела берзите работят. Така да останете ми со здравие и да се надявам дека ги сменете щетните навики, ке направите много пари, пък имате и ситна паричка за криптоакадемията, па ке ме поддръжите мене, пошо овака без пари не ви трябват информации, вие сте много богати луѓе.
Нема да направите една зимница, ќе дадете на мене кешче и ја тај кеш ќе пробам да го уложам, па да видиме дали ќе можам да ви върнам тия пари, после един булмаркет или после два булмаркета, да ви ги върнам тия пари, да ви давам нещо награда, да видиме, и да си вие да си продължите с години да бидете към мене в Криптоакадемията, а тия пари да помогнем на сиромашния македонец. Чао, другари! Лайк, сабскрайб, нем да ставате, много пари правям на крипто, не знам що ќе ги правя тия пари. Продължете си вака, по колко беше? Тека беше. По 35 луѓе на 30 дена, дека да е 2500 ќе ги стигнем овие Джордж со пола милион и 2500 ќе добиете награди. Додека вие, кажи го дека беа, тука па не ми ги дава, тия редовно што ми коментирате, ќе гледам соодветно да ве наградам, кога ќе фанам добар булмаркет, другари сега, тоа е. Фала на сите што коментирате, кој е коментирал сега на овие? Да ја направиме на рекламичка. Значи, трчи лажи, ја успеав да купам на 0.55 ада после 30 пати рефреш на Binance. Браво! Тоа е. Значи, гледаш што вика, 30 пати рефреш и над човек што се вика, не е попуштил, не ви над леле македонски забрив. Упорен човек, бе, не брат. Добро, може и над. Леле, брат, забрив го македонски, трябва да се върнам. Трябва да се върнам, не знам, брат, да свързвам реченицата. По-напред се смеят на тия луги, што вика, брат, аз съм 10 години у Швейцария, брат, македонски го забрив. Стварно се забрава, човек. Жи майка, ви кажу. Жи майка. Брато, тръчи лажи, а лода ти е. Ки видиш, братче, парич колко направиш. Климент, да, другари, сакам да ме прашам ово 5894. Дали може да го тръгнете и да си го коригирате, да ги немате тия бройки, ме интересира дали може. Защо ги имате бройките? Дали има друг со такво име или? Сменете си ги, другари, бройките у само името да ти е. Исто Климент, чакар, исто ти, 49. Кој е овај? Брат, защо бе ова го отвара, брат? Лорд. Јас сам неписмен, брат. Леле, брат, втор път неписмен. Защо го отвара така, бе? Не трябва така да го отвара. Не знам защо го отвара така. Ко се вика? Талкаци. Брат, най-тежко име до сега ще съм видал. Но вие ки ви отговорам. Ало, другари, слушайте Путин, що зборува. Следува... Ало, другари, слушайте Путин, що зборува. Следува конфискация на криптото. Бро, what the fuck? Какво конфискация на крипто, брат, да ми пратиш линк, не ми е ясно. What the fuck, добре ще го прочитав. Прати ми поръка, брат, аз за никаква конфискация не съм прочитал. Чао, другари! Колко минути иде? Леле, 43 минути, всеки плачето поръки.